karutha bandu daga yes we biatho hapa na pale urakomba gukinya ngakinya na kuranta ukinya ngatumana yes lakini hayo yote tunasema Mungu ni mwema na inkubakithia yetu Yesu Kristo tukibera turi amwe na ntino wako bachokeria ngatho yes no tubakuonekera getegese Mheshimiwa kura seneti mukaria ate mwendelea hapo seneti isawa na gatuba malete na maisha mago yanto batonenke munde ndikwatha cie munde kana ciegoro twina sheria mwanya twina sheria cia pikipiki make sure kwamba tukwenda kurudha sheria cia pikipiki na cia pikipiki beiwe na yes mibango ya kuruta wira no of course industry ni kulira muno mwaino masheria yes ku sheria no beiwe in the next few weeks ya kuruka na tubakaba boda boda kana bakenya bonde kila mahali bakobe na network ya bakautana wira na kwina mantu mengi matu kulula wale waitu na twina ndwa wale waitu akurukia mbia cia kunengera counties menya county ni maigire county cionde cia Kenya ni maigire ndo minto cionde bienda mirio ndiguru mantu ma erothi mantu ma agriculture mantu ma nto bingi mara bienda mwa involved lakini bienda mirio bitena mbia na mbia cia tigwa Nairobi wacho thaino governors konekora out of the national share mechi yacho dia we county governor wata 15% only ayume wakawata 2% yes and mechi nicho 3% kwa Nairobi na thine twatia tuongera mbia cia konekera governors na counties yes lakini ajumbe baragire ni cho by then ona gira makiuga pana kwanza ibatere kurenga rengwa baragire na ndatiriche data mugorogoro of course kwina sheria kwina kamiti yagiri kwina mediation kamiti ya Senate kamiti ya National Assembly bakarande guru babanga bura kwa kwina mediation kana gutuwa kwina ndwa yes lakini mbere tukinya ke mediation tuko na sababu ya utweka muyumbi akerega mbia cia Mheshimiwa ngicokia nyuma bunge ngithikĩria wega muno akina Kimani Ichung'wa na MPs maria ingi maririe aniwe gutuwa kuma thuci mwankanto nyire ntukwendwa nire akiaria maingi maguaga kama gucuna seneti kama gucuna MPs mbeca cia CDF na ngafu cia women rep kenda munenkera governors omani uri kwa kwena mbia mugucuna utire gindu gia CDF gia tongwa utire gindu kia women rep gia tongwa ngao ino ya ngafu utimbia cha tongwa gatukuga ki revenue thairio ndi Kenya gachuka mikakati yetu andu bakenya maici metirie muno metirie nundu bwa tax actually tuongerete almost like 6 billion only lakini parete the nandwa what you know muntu ari aguna buraba kusiana gavana wewe kwena ndwa na gavana wa kurwa ngora atikane nkero mbia no as much as ngora atikane nkora mbia ituiye kwena corruption counties bingi muno kuri antu bakona nkora mbecha bakamata bakire meya makarea all these things but basically itukwena mbecha counties yes tukwena mbecha counties na branka uria thirikari warere uwe ni thirikari rikukana riko iko kwena transparency yes no tutire maana onekana bilioni 10 alafu ndio inicho ndika matu yeah so becha ni kanero county alafu roka watu walite sheria checks and balances no of course good institution tutene mpaka kweli tuna EACC tuna DCI tuna court and all these things unit no chani to function EACC na mtawe yake na tikingiri ni mtu noreko au detachment mtawe la chao yes and DCI na mtawe yake utenda interference ya kisiasa muntu rakara mbecha na tweke held accountable wewe ngo mwene right yeah so tutikarigire base county tethie mwekurora wikathanga chini kana ori woke murioki kana ori woke tombani at simply because mutu usanga ngania timo choro wako you know tuko nenkara ngabana mbia mo aikira gukona ali tunenkana mbecha itethia ulingi kura na utie mulingi kura wa ngabana muyumbe wa seneta wa women rep kana wa MCA meche muntu chemuiche imure yoti iye kweli meche muri ogoti yes na tuwe haye kuthingatia no ari ambecha no wirwa ora mbecha na bungwe of course simple exactly Mheshimiwa thank you no tugutaina gutetera counties no turi guteta no kurungamana governor wa kura thara kanithia county kenda antu mongero kanyamu
labda mheshimiwa anakuona maita mengi muno kuria senate na rindi assignment ni wakura assembly ngakuona maita mengi muno na nkarigwa labda no tutaririe gintu kimwe kiria unkigua antu muno antu matharakanithi nutu niguo tuire ciuria mengi muno cia kuma Tharaka kuma Chuka na kuma Mara mwaka onu wathira na gintu ni achievement ciaku ungiuga ni ire ku senate tukumenya wote thondeka barabara utiaka kirathia no karuta mbia cia kumufukoni ni gintu kimwe kia ajabu sana yakwira mpaka na ibo ya muno mbendete redio cienu no tubakuthomithia antu. Thank you. Na ino ugachuba antu bara bakwenda seneta barira bici na antu baingi muno baingi antu bara bakuwa seneta twikire stima na antu baingi muno antu bara bakwenda seneta barabara ni watu wengi zaidi antu bara bakwenda mantu mangi maendeleo baingi muno nontu one thing yonde na disadvantage imwe disadvantage yakwa gutuika ndi available no kuoneka ni kuoneka na wendi mtu we kuonekana muno kiumbwa ati kwirutha ende kwa mtu kwa mheshimiwa barabara yangu yagitukire yeye ngatutiku ntiko bokenye boye tuchwera tractor yeye mwana kwengatwa yeye ngatiyo matuma kawaida na ibo ya muno na ingo chokeria ntu bakwa kada muno ntu bakumbetigia no mbarothere lakini ndatu inande na chechi ya katiba na tieni usereta wa mbere Kenya na tieni usereta wa ubere Tharaka-Nithi kwina bangi masereta kinya baembu na kaunti ya Meru kila mali kuna seneta kanya gasereta tiga seneta wele yake ikumake sure kwamba akutoa mbecha ya sheria aira kaunti na kuma ngukuruka seneta utie sheria tutakurukia maybe mbecha no icherewa mweri umwe iri thatu lakini mbecha ndikinyaga so antu bakoma Tharaka-Nithi antu bari bila gukona mbecha cia Tharaka-Nithi kirutagirwa no iri kugia gacibitari gia kapolitikiri gia karutha barabara menya na Tharaka tuga kwina mugia na mugitiri mugia na bio mugitiri mugia atirathaga nontu tumba kuratha gintu menu engatie nyamuga mere thina o kumiugetie numira ethina no karathwe ugwa so murathi ngavana no rathaga wira gwe kuthakuthia mbecha na yupi through sheria ugwa ndia kwa rogono rwa mbecha tukurukire tu senate ugwa kwamba senate ciongerwe mbia tiba kwenda kaunti yongerwa mbecha na national assembly ya leta thina bado we are negotiating right senate kawa tokira ngavana ationa mbecha ira so mbecha ira cio ni mundu akona mashinani ngavana kirutha ni wona kurutha mabarabara na wira tuyi na kurutha anything hiyo ni kazi ya seneta gisheria so kando ya mandu monthe kwina mandu mange turuthaga out of kwigua twina responsibility ya representation uwakilishi kana kurugamira antu kisheria kome uwakilishi wetagwa Tharaka-Nithi wetagwa Tharaka-Meru ndirikene one time kuri antu bathie bomwangara njira nara wetagwa Gianchuku Chogoria kuria Chogoria wali na thiete Mwanka Makuri na andu batari wa kweta roto mini mianke mingi muno iria yaku ino ya baba kiriani jerera twathire twaria nao antu ba land na ndata biashara cionthe senate na antu ibarirwe part of them actually next week ni St Mary's Kinoro Gianchuku Mbogori Road that is the road kuri antu barirwe na wako mtu tukiritie geto FM na ino na kumengo ali okweli kuri kuna antu alibe na kwi bangi batebare na thaino ukathinde skin ya kwasi we talk ndina that petition inkwenda kuria baba tari wa bakari wari vile vile ndina barabara ya Kirorami I think 2014 ya loro BQ ya loro kira gintu ino yititie Mwanka guntu wetwa Gitombani ino yititie na miene muno ni miene itu ndauririe biurie bia barabara ino watu gekarutho of course nukumenya muntu akwira nkarutha gintu thirikari ni ugire karutha ni minisa ugire barabara murukomeni ari wakwa na mukaranga muno ndamburi na tha murukomeni you know that place is very potential na indigara imantu by the way in fact ngwere mpaka thirikari ta kutha barabara tera wacho guntu kuri guntu very potential muno
thirikari ikuruta pecha chiogoti cha mayani cha mbia cha eria cha kuna cukuru mianka 20 barabara etare nduthe ni uka konde guntu ndegiro nayo ndikwenda kwale mantu maingi lakini ndegiro takako tena kirikidi kidaraka yes kirikidi that kuigo kweno nonto ukatuko tukuruga barabara yes ugotuka muntu uyu na tote goti peke yake muntu no wena eria wena mayani wena kira gintu murimi serious yes natige okoromba na ukwendo thira barabara bomo ngintigira ngoteri uno ate kuria basari cia kuria basari iyo barabara imekapo for almost like 10 years no kwegwa yeah na mbaji kile tuko oye kwina corruption milioni magana bilioni yeja nganto bakora becha yeja nganto bakukara barabara ni wako that is very wrong so kwena hope ya barabara yenu nontu kwalirwa miaka mingi muno hope na teremba kare hope ni kwegwa antu warabo ngo baugire bakarotha ngotho chukumite no kwegwa yes ndi nontu actually okauria gintu no kero ikarothwa na wore muyumbe kana ore senator tikakende amantu makuma ukinya bantu angi no akuria agwa ngino ngatoroda maandamano to kweli leo kana maandamano no twende you cannot explain lakini kintu gya kundigaria lakini mheshimiwa budget ithondekagirwa huko Nairobi ithondekagirwa National Assembly na te barabara imo ithondekagirwa National Assembly na kintu gya kindigaragia igotwika kwina members of parliament yes bari mbunge bajate kuruthwa no kuona kama barabara ni akuya atigwa yani no kuona kabisa budget ino na kwina committee ya roads na kwina departmental committees kwina committee ya roads kwina committee ya education kwina committee chio ya agriculture ya what have you kenda committee ya road ka kinya mwanka etuke ukuruko budget na uri mujumbe wa National Assembly no chomba kuwa bia chawacha baraitire kirwaga utangasira antu baku ba constituency ukira mwanga wetu kwa seneta niwo kuthingatia na seneta bati wa ishuru kama tumaka mengi tu kindigaragia muno by the way yani budget kuruthwa budget sako ne mwanka yeah mwaka mzima it's not kintu kya biwa bieri budget sako ne mwaka budget kuruthwa igukara gukinya mwanka stage gutwika ikuthi mwanka ki final stage na yakurukwe itwika ne to get implemented you know budget every department we ministry neretaga ito metali position budget yakwa wa tende for comment minister awara transport yakwa ikaliona no right yes education the same agriculture the same road the same okay no le mbunge county meaning that National Assembly yes akurukiro mwanka omwe barabara enu ya yiri ithatu ina itano mianga 10 kana mianga whatever years yes ntukitia kana bantu muntu utena justice ile muyumbe uyu wenagu iburanta kwenda kwale kidaraka ndo kwegwa ni ontu tawero ni ontu tawero gukura madagiro kurambiyo kuna wontu kwa barabara the same country kule muntu waka barabara 5 the same muyumbe boka inwe mbunge bwinwe mbunge botindano ekumarukire mwankogoro na waka barabara charami na waka magiki na waka giki na waka giki da bwinwe don't you think you are very insane utuko utuko tiena kirikiri kia mkwetu antubagu that is very wrong na ti barabara ni yonka you know kuna labda kura baraka ingikora yanko aliumba ka ndiye ndethe wa county ile wambio ngamete county onde niyo ndi muntu mara na ndi muntu wa chuka na ndi muntu wa Tharaka no kuoro kono mono iko bakaba no iko ne guthikiretie muno macio ko muntu thikireti nayo banko mwera niyo ndethe wa county kura chaga chumeta mara chuka na Tharaka lakini ndi seneta ntiena nafasi ya budget na tino ntangambia no kwegwa otie sababu taino for example ukathichuka ya Mang'ombe chuka yes kwa Patrick Paunene utire constituency ngi actually no kareti chuka ya Mang'ombe munde na among the best constituencies ndi wako barabara charami nguo ndo ne kwa njira kwa ndina umete ngo kwera kwa Munene Patrick Munene yes CI no kwegwa Tharaka constituency
Ugewa itara kwa ina rami even na kinya a quarter kilometer kinya rami ako deranja Boma mheshimiwa yote ne thora kanini mpaka gutena kilomita no imwe ende no kwe rami ya mbelwe ni former senator yes CS nalo thema tumeshima mono for the first time in history actually wanana bauma ama primary school baka kuona lami njoka ejiro nambari mono nukuigorogono ya eumagatunga botu lakini bachoka bagana thina na thirikara no ta from that time tutara kuona kinya tu even a single kilometer ya rami nukuigorogono so basically watu kuga itukuga the budget process ya National Assembly yes ayume baba reku iba monitor what is in stock yes kintu kira ke budget ni ya ku make sure ku monitor odi kitoro mono monitor ke budget ni ya ku and the lobby tadero ni budget ko banga banga temunde itukwena all the VCs by universities cia Kenya baga ita ko defend budget no wera wa no budget ya kule tere committee etongora tu mheshimiwa Meli uwewe no budget ya kule tere committee ya budget bone kraba wekira no kwewe yes Baraka University Chuka University what na what are ukara go korobe ndatwira Kenya minde taino no mwanka make sure ko korobe ndo chako Mheshimiwa 2022 mukiro amba kura mwinde muri atongoria Madaraka ni maugaga ni mwenda ukora muri thirikari ile mutikenga gwate ya Uhuru Kenyatta mauga ni mwenda mwaringaringa state house yuga na ofisi kala kamugu mugaruguriro yugarugwa mwayo kwa president mwarobire mbi kunembi kanya mugari ko mwakuthire kunonto president na temeru maita mairi na kuna ndugu maina Ivasha ugire kuna kaunti nyingine hapa najaribu kwenda hiyo kaunti naambiwa nisiende ningoje kidogo na ndio nimekuwa kaunti no ni ule baba wayo mheshimiwa ni mwaombire okutha kuri president na ni mama angiwa makiuga president ati utakakinya zora kanitha ino tokakwira ni mbakati yankwira ni utire muchemane wetwa ni rais wa Kenya ya kuwa ndio ndirikane president yake twira mbito kiambere promise yake number 1 yari kiri mama mboga au anakwenda waka boko yes doko ili preserve ya counties lakini vera counties mbechi nuwe na chawaka maloko luna nyuntu kungi wacha mimi ni yema bazoko kali mwakire Marimanti Gatunga Chera Chogoria Magutuni ndikirio yes ndaturikero ndio tu state house ni wo gavana what monde elected president atwira kwina ruya wekera one time twathie twana chiro rwa Chogoria na kwenda na kwina intikitu ni kinya chuka inana muno ina ruguti na kwina rwe githaraka nawe twakathura rwaruyite mwanka Marimanti rukathi Marawa urigorona na tomo ririkania matumarami yes kwina rami mukondo yumete chuka kathi mukuni kathi mwanka itugururu which is ongoing yes ni ongoing ni gwakwa wena ingia kare kwina rami yumete chuka kathi kathwana nende gwakwa thaino kwina rami yumete Magutuni te kathwana ni gwakwa no yo awi aiwa yuncho ni gwakwa yuncho nditio twa we robate for those projects yes ntiwenda duke credit ninka kama mwadikaniria we robate thoko ya Marimanti it's not about Kataya it's not about